ukubuza umbuzo nje ngoba manje isandawana seyiwinile uyacabanga ukuthi ileague yeqa qop oyabuyela maybe esigodini kulesikhathi webhuti angisena namandla yokukhuluma mina engizokusho nawe umuntu ozolamula uligi ukuthi yapho uNkulunkulu ayikho into engayiphawula ngebhola mina bangiqeda amandla ngize ngithi ngiwinile ngisho bengiloko ngiza ngamawini ngathi ayisengiqedile ngeSundowns leye eyishuwa uDr Khumalo ukuthi iSundowns ivele kuthiwa akuhlehliswa amagame ngoba leSundowns ayisekho yipi leSundowns eyifile lesishayile inhliziyo ziyadumana kodwa kuthiwa imanga abathina siyashaya iSundowns ilungisa inkinga zayo yipi leSundowns awuyona lesishayile phela mayikora igolo lobusi 2 wabona mayikora 2 kwakishi saphuma sahamba wathola ukuthi indawo yokuphuma yikho silenzanza kuphumeni kwamele silinde induku isigibele ophuma ngoba iyadlinduka bengenosuka e-Eastern Cape uzothatha uluzi suka e-Eastern Cape ndodwa uzothatha uluzi nonganokwenzeka suka e-Eastern Cape uzothatha uluzi unganoyibona lona ngeke seyenza 3 points bangibakela 3 points isigodi khona ishepitho mina ngibhakanile ngiyabavuma basishayile size la siqule emafonini sithi iSundowns siqedile ngayo yipi leSundowns yakabani uphi lo Dr Khumalo lo bekaloka Paul othi akumiswa amagame iSundowns ifile ifa kanjani le team isibulele so amagoli amabili nge5 minutes ingekho ngokulandelana so basanda ukora usalele lo Tito wethu siyothina ethembisa sidliswe ulalelana lapha ungalinda urefa ongamazi ukuthi uqhamukaphi usalinda lo refa ongamazi nalenwele zakhe ngathi usonto ishembe wena usamlindile ukuthi uzovuka athi manini ningayi phambili akhuluma ke ngegoal lakhe ke angifuni nokulibona ngilibonanga nganginyanyile mina lisize ngani igoli laka Tito ukorile lisize ngani Rodman ekufika esigodini wabona le ligi le izolamlo umuthi noNkulunkulu le ligi le asiyazi ukuthi yaphi sasithi zakithi ngoba sithi solida ngo9 point kuphi lapho gede kule Sundowns eloyayo gede iyalile Sundowns iyaloya I think